Kinoilam jangka all Migalai Truck Owners and Drivers Welfare Association haka arpoi terik nailar kila ai dorka so office terikam jang Transport Commissioner and Secretary Sanjay Goyal ha Secretariat ban kerpat ke Sorkar Jilla ban aipor hadu unopra ye kinongnya bat trai trok ban siu ka one time settlement balabut ke Sorkar Jilla. Habai keren cikilat patai kubor na kaliang jong Presiden Bakwan Chan Nong Tudu ulo ong kajing panpor jong kekenhun na kesorkar ban siu pendep ya ke UTS hadu ubenai nok pra namar bekinongnya trok bat trai trok kisem jing ban siu namar ba amdan kamai hakini ki benai baladep. Paul Mekalian Truck Owner and Driver Welfare Association. Iwan mentakasni hangni bani kundu ya Commissioner and Secretary Sir Sanjay Goyal. Halor ka OTS One Time Settlement Scheme. Aku ba ke government kala perkat dak penta jongi kinong bu truk pat kinong ne truk ya kena tujuan ke balami ka patri na baniyo arko arko. Iwan halor kini kinong rim bangin pan ban extend ya kapur ban siu pendep ya gitu ki insurance mut kamut ban penbiang lut ya ki dokumen jongi kali jongi namar pitip ba haubnai benyo las dang slap de shibun ki ne ki nong bu trok di jongi bopli ki shem jing akum kene kapur namar sa kene ka gamai ke ji jongki umdon de na kata daw kilai ut kilai enam changi ki nong elam jongki association de ngila shimno da ko karai bangin le ikundu ya isar mende hendregi ngisosi ban ong bang iklam yo ban ikundu i namar ba itip ba ka session kan sadon ha next week na ta daw iklam yo ban kundu ipun kampalat de ngila bu la ka jingko ka jongi ban kerpat ya i bat ya ka department ki joki ba bakin siu bah ban extend ya kani kapur namar ba ka government manakani kala ai tang si benai de na kata daw kamot ngi mening iwan hang ni man kerpat jur ya kani ke government bahkan extension ya kapur nang ba ini kinong bu kali bokli kinyo ban pendap pendiang ya kita kikot kali ki jongki bat pitip la nomar menta kapur slap kamai ke gaji kamdon de na kata daw ngi la rai meeting bat ngila seo tu ya kani biang-biang di ngila ya panpor hadu udi sembar na ke government di ngi kerpat langba jong pi gilat kai kubur ba ke government kan skap ya kani ke kerpat jongi namar ke jing kalong pila tip ba kamai ke gaji menta po ka state ke jongi kalong hiran ba di nginum yo kam yo jamsu namar kam kawir por slap kalong ka ba ba na kata daw ngi mentang isni isim daga we ke senjam mangin lake banwan hang ni bani kundu i hendre ngimyo tang bangila bu la jiko hai bati hai deputy chief minister in charge jong transport ia kata ka kamai tang gawai ke jinglap ke jonga ke jinglap ke jongi ka association hi baro ka tum ka homework ka bangila le namar mana kani pila yo i ba ngila call ya ka meeting ya kini ki transporter namar hi lada pi ngia nujor chakaliang kita githain ke jantia bagi don ki cement factory ada ngini nujor chakani ka thain ki bomdon ki cement factory don ki cook le don ke ru kamut ki kinong bu trok ki jongi long ki chemjing nomor ba sisen bala don transporter hapo ka state ke jongi leni hapo ka district jongi ka long ka be ba nomor ngi ukasi penar uboy war kabri unyo trap kamut ngingim la ban pendap lut ya kita ki trok daki hajar de hadu menta kamut lada baro ngi total lut ya ki trok ki jongi hapo kabri unyo trap ro ken poi tang sausan hajar tali trok de kamut we transporter kakum ka RTI ka bangila lap menakan ni ke baladep kedan hadu sausan tali transporter tang hapo Jantia Hills de kamut kini baro ki yak no chapo cement factory de kamut we transporter ubadunado udon kali cispa tali daga batam hinang ta udon diki sausan spa daga mut kibriu ki jongi pat ki badon po briu ni trap ubad bondo ki trok ubat uthit kindon do artho tali utau de bah unong khai unong bu trok
De na kata daw nga hajing lap hi jongi ba ka jing ai kulmar ka council kamtam ka Gentia Hills Autonomous Council ka ba ai pathar ya trading license dalong ka ba pansosi mahayangi kung ginong butrok bat hindang niya trok ba kim perkat syu ya ka laway jong ka jai bandriu ka jong sikmat kata ka de ka way ka jing ba ka bangilap bat ngilap persyang hiru ban tho city sya kinegi transportar ba kinwan ban ya keren sesuatu bat ngi ngimong ba kita transportar kim don hok man bu kali ngimong kumta na markiro kide ginong India kidon ka hok tang bang indon ke jing sesuatu lang ken ban ya keren namar lada alat tang ya ki bro khoi te kamut ki jongi pat bokli kin le sha ete namar ka menhi hapo transportar hi ki bayai na langba jang transportar hi kamut ki kamai ka ji ki yai ba ki menne ka jing le bu kot ke jongi menne Sir Sanjay Goyal commissioner and secretary ba ka jingkot jong ki nong bu trok ba namar kanik OTP one time settlement kami ka pratrik benai benyo arton penriu de kami por slap hi de na kata daw kini ginong bu trok application jinjar ba ban penbiang ya kata pisa balik siu ya kata ki badai ban siu cepo DTO de na kata daw bat pitip abakibu ya ki kali ban manpetang ya kali ro ki ban pe ya ka yingga semro bapli de na kata daw kamot ngingi pan menni ba lagalong kumno ro ba ke government hi bakan soto bakan extend ya kani hadu di sembar anang ba namar nadu September uslap ula kamduna de kamot kini ki nongbu trok barki nong ya trok bapli ro kila la kamyo kamai te de kamot kila kamyo kamai te kila yo ban ai saying ro kendiat bat kila yo ban pendep ya kita ki dokumen jogka kot gali jong kiro ke Kadai udang si benai ke depan put anu Agos. Teli ya ki driver ki jongi bat nga ginong butrok. Balay ngong kumta ngimpen nginile kat ibor ibala ban wat kam wat jam ban pensnyo chiki ban ai chiki namar unong butrok bonsen ubapli umyo por ban le wat kam. Bonsen umyo por ban le wat kam nakata daw ngi ki nong kitkam ki jongki ni persyang man lek kumengi ong ngile ye kendu cha FCI ngile ye kendu cha kita ki cement factory ngile kendu cha kita ki coke factory bat cha ki we de na kata daw kamot ni nginla ban ai kam ni ki bat kanlong ka welfare ken bat sa ka aro hagaji amdai tang kata bangin ong baka welfare haji de bat ka POE ki driver na ka por cha ka por bapli ki sitom jingjar de kamtam ki sitom haka driver ubapli ka jingpe ka long barit ka jingsiu ka